Nhlanhla Mohlawudi loyi a khelaka a tiveka hi vito ra Nhlanhla Lux u humesiwe hi beyili leyi nga ta na swipimelo swo karhi. U yirisiwile ku tihlanganisa na munhu loyi a nga n'wi mangalela nandzu na ku khela a pimeriwa nkarhi ku yisa emaphoriseni maphepha ya yena ya mpfumelelo wa ku ya ematikweni ya le handle. Magqweta ya yena va koti ku lwisana va humelela swipimelo swo ngetelela swa leswaku a nga humi exifundzeninkulu xa Gauteng. Va vula leswaku va twa va basiwile swinene hi xiboho lexi kombisaka leswaku ku tshama ka Mohlawudi ejele nkarhi wo leha a swi nga fanelanga. When the prosecutor came to see whether or not bail can be arranged at the police station, then the investigating officer raised some concerns, and the prosecutor then decided to step back and allow the bail application to be heard in court, so that he then allows those concerns that were raised by the investigating officer to be investigated. He gave the investigating officer till today, and when the investigating officer came back today, he indeed confirmed that no, he has investigated the concerns and they have no merit, and therefore hence we did not oppose bail. Mohlawudi u khisi vaseketeri na minhlangano ya vaaki ku va va n'wi seketerile. U langute na swihehlo swa ku tshova endlwini, ku yiva na ku onha nhundzu. Leswi endzhaka loko un'wana wa nuna eSoweto loyi a hehliwaka hi ku va muxavisi wa swidzidziharisi a pfule nandzu ehenhla ka Mohlawudi. What's important is that we are going to come out and emerge victorious. Yes. We are already victorious, but we're going to make sure that we hold each other's hands, even this is the time. There's no other time. This is the time that we live and die for our people. Mohlawudi u hehla leswaku vanhu lava lwisanaka na Operation Dudula va lava ku n'wi vona a ri ebokisini ra vafi.